Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasohoje mbahaye ikaze mu mwanya wasoma Bibiliya. Muri Bibiliya ntagatifu haravuga ngo Matayo igice cya 18, dore uko Yezu Kristo yavutse, nyina Mariya yari yarasabwe na Yozefu mu gihe batarabonana, aza gusama inda ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Rero tuzakoresha Bibiliya eshatu, Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'Icyongereza. Muri Bibiliya yera baravuga ngo kuvuka kwa Yezu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yozefu ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'Umwuka Wera. Ikiro cyari igitangaza cy'Imana, bwari uburyo Imana yacunguye umuntu. Rero muri Bibiliya y'Icyongereza, Matthew chapter 1 verse 18, now the birth of Jesus Christ was this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they come together, she was found with child of Holy Ghost. I invite you to do subscribe, share and comment.